Tes tes ting tong ting tung ting tung ting. Oh, sorry. Volumenya. Tes. Bentar ya, saya cek sound dulu masuk atau tidak. Oke, brother. Bentar. Ukur. Yuk, oke sob, balik lagi sama saya Agung. Ya, kali ini kita lanjut Call of Duty yang kedua, part yang ketiga. Semoga ini terakhir ya, ini lama ya ternyata ya, Call of Duty ini. Kita masih ada PR Call of Duty 3, belum Back in Peace juga kelar ya. Oke sob, buat teman-teman yang nonton live saya, terima kasih udah nonton. Buat teman-teman nanti yang mungkin lihat hasil recordnya, selamat menikmati Call of Duty Johnny Walker. Kita race. Yes, kemarin udah kelar ya. Oh, kok ngeglitch? Tiba-tiba ada tembak-tembak terus kelar. Oke, kita langsung next mission aja. Ngebug gamenya. Oh, ada filmnya. 1941. The Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. Soviet By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. Walah, mak ngono dok. Apa ini tulisannya? Sergeant John Davis loh kan? Temenan John Walker. Padahal belum pernah main ini loh. Queen 6, this is King 6. Enemy tanks sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we wipe out their supplies. Let's go! Dapat shotgun loh. Nama apa? Jerry's! Bear the sandbag! Hehe, apa? Tuh. Musuh ini. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we wipe out their supplies. Let's go! Akhirnya temen loh. Find some cover! Smith, cover me! I'm reloading! Tak kira itu loh. Kita ngambil itu. Itu musuh apa? Oh musuh itu, Cok.
Put down some suppressing fire! Army! I don't want to go on! Kita kemana sih? Oh, teman, Cuk. Ayo. Make sure those bunkers are secure! Ayo, maju. German troops! Oke, barbar. Barbar Israel. Wah, anjir. Akhirnya itu shotgun. Kosong. Udah, aman. Suppressing fire! Feindliche Infantry! Behind the sandbags! On our left flank! Ada. Belakang ada, anjir. Belakang, anjir. Kita nggak bisa kesini ya? Woi, bom! Hardpoint 1 remaining. Woi, sorry. Sini kah? Tadi udah kesini. Mampus kamu kena bomnya sendiri. Gak mati loh. Sini. Ini tadi kita ya. Oke. Come on, Davis, we gotta link up with Price and McGregor. Mana? Kita reload dulu. Gak lucu anjir. Ini apa ada yang bisa diambil gitu? Ini nggak ada hit and seek-nya sama sekali. Oh, nggak ke sana. Kemana? Woi. Stay close to me! I'll be right behind you. Mal am Boden! German infantry on the far side of those barrels! Second squad, move in! Let's give Sergeant Davis and his boys some covering fire! Enemy down! Rounds! Other side of the sandbag! Good to see you again! Hei, santai. Saya masih nggak tahu yang musuh yang mana. Seragamnya podo anjing. Kemana ini? Banyaknya bintangnya anjing. Wah, anjing. Ngawur aja. Mamam itu. Kau kira aku masih cupu kayak kemarin ya? Dan sudah berlatih. Wancok, bangsat.
Pelurunya cepet banget habis loh. Wah, kesalahan anjing. Sono. Kita nembahi tong-tong aja, cuk. Wih, bajigur. Apa ini, cuk? Jerry, spy the supply crates to the southeast. Gak ada apa-apa. Mana lagi? German infantry near those boxes on our right and flank. Salah. Belakangmu anjing. Sik. Senjata antek iki. Ada suara tank ya? Oh ini loh, cuk. Sono ya? Mana kita? Kurang satu ya? Satunya kemana satunya? More barrels, Davis. Mana? Tak tembak loh ini. Temenan. Oh nembak iki anjir. Awas musuh. Oh, bolo. Get that bunker door open now! Yes, sir. Ayo, tak tembak raimu. Hopkin. Davis, check the bunker for enemy intelligence. We don't have time to collect a lot of stupid maps. Shut it, McGregor. I said keep Okay. your bloody mouth shut. Kesuwen. Gas. Tipis. Tak kira konco. Bajigur. Stick with me. Ome. Iki sapa sih? Ngamping tok penggaweane. Ada yang flanking ke belakang ya? Ada itu. Apa ini? Ada apa ini? Kayak ada suara tank. Kayak ada suara apa gitu. Apa ini? Ya kayak gitu loh. Saya butuh sesuatu yang surat-surat atau apa gitu. Kayak ada suara langkah. Kita pakai ini kah? Ya, tapi senjata kita habis ya. Gak ada apa-apa ya.
Bisa ganti senjata lah. Balik ini. Lapor ya. We're needed back into town, sir. Jerry tanks have been spotted advancing on our positions to the east. Looks like we're in for a bloody hard fight, lads. Get us back quickly, Private. Yes, sir. Davis, McGregor, get in the Bren carrier. Move! We're finished here. Untung nggak ganti senjata. Life as a brave man, and if fortune is at first, front its blow with brave heart. Oke. Buat yang mudeng, komen. Saya nggak mudeng. Oke, lanjut. Siapa ini? Sergeant John Davis. Wah, kita menjadi diri kita sendiri. John Walker. Ini diarinya John Davis ya. Kemarin kita jadi siapa? Namanya itu lupa deh. Baru main kemarin lupa. Oh, tahu tak. It's gonna be close. Hang on. Udah amat ya, kita sembunyi aja ya. Kalau kita gini kena. Oke, kemana? Kesini dua, kita cari aman dulu, Cuk. Kita nggak tahu kita mau kemana. Oh, ke sono. Weh, wake anjing. Wah, barbar banget tuh, Agung. Weh, ono mobilan tuh, antuk. Kita kemana sih, tuh? Bentar, kita cari tempat aman, anjing. Ini apa ini? Wow, mantep itu. King 5 calling Queen 6. Come in, Queen 6. Over. Mana musuhnya itu? Oh gitu caranya. Oke. Lama loh. Kan nembak-nembak sini aja ngawur aja pokoknya. Nih, sekarang sini. Ngawur nembak-nembak ngawur tok pokoknya. Apa itu ada biru-biru di situ? Gak kelihatan anjing.
Mana sih? Open fire. Oh itu loh. Nah. Mana kemana? Kita kemana, Cuk? Kita disuruh. Harris, on me. Okay, I'm with you. Ya aku melok. Oh ke sono, Cuk. Oh pakai ini, Cuk. They're trying to break through the west flank. Get over there and stop them. Mana, Cuk? German infantry. Oh itu loh. Nggak kena. German infantry. Amongst the rock. Our left flank. Mobilnya tadi mana? Kelemahannya ini ya. King 5 to Grade 6. Are you there, Grade 6? Over. They're trying to break through the west flank. Get over there and stop them. Maya iki. Breaking from cover to the southwest. Harrison, find some bloody cover. Enemy troops on the side of Sand. Gak bisa. Jerry's approaching from the west. Weh. Mana, Cuk? Kesini lagi. Oh, kesini, Cuk. Waduh, dari situ ada lagi. Jerry's approaching from the west. Jerry's approaching from the west. Ini loh, muternya lama, Cuk. Harris, follow me. Right, lead the way. Itu. Man down. Suppressing fire. Oh, dari situ. Hop, weh. Muternya lama. West flank. Get over there and stop them. Germans amongst the rocks. Wah, ini susah banget, Cuk. Oke. King 5 got a Grade 6. Come in, Grade 6. Over. Jerry's approaching from the west. West mana, West? Ada yang nembak kita. Oh, fire in the hole. Wah, Mas Mulrek. Approaching from the west. Halo Mas Mul, gimana kabarnya? Uang Mas Mul iki Mas. Lebih susah yang ini loh. Oh itu ada. Infantry, by the rocks. Stand our position. Weh, ini ada yang nembak-nembak dari deket ini, Cuk, sumpah.
Oh itu loh cowok. They're trying to break through the west flank! Get over there and stop them! Kecantol cowok. Itu loh. Muternya suwe. Oke. Kemana lagi? Itu apa biru-biru itu? Tuaket cok. Diburu dari banyak orang. Mana itu? Harris, follow me! Susah banget tuh ini. Oh itu. Gak kena. Mana tadi ada mobil lagi? Loh, kok terus loh? Jerry's approaching from the west! Sampai gotu ini, Ra. Woi. King 5 calling Queen 6. Come in, Queen 6. Over. Tiba-tiba nanti banyak datang dari sini. Oh kan? Teman-temanku itu mana sih? Nggak tahu temanku di mana. Kita jaga ini loh. Mana kita? Musuhnya banyak, cok, nggak habis. Kayak semut. Mana kita? Sudah ini. Kesana. King 5 requested artillery support. We cannot hold out much longer. Over. Suppressing fire! Black troops! Fire those rocks over there! Oh masih di sini lagi loh. Woi, tolong. Hehehe, nyantol. Teman-temanku itu di mana sih? Pergi. Iya mas, susah banget ini, yang ini. Game-game jadul tambah susah mas, sekarang perasaan. Daripada game-game yang baru-baru ini susah yang lama. Kita kemana tuh? Kita itu bingung. Oh ini. Friendly fire mati. Nggak bisa, nggak boleh lagi.
Kalau Call of Duty yang baru kan kayaknya friendly fire itu nggak apa-apa. To the west! Enemy down! Libur mas Mul. Ini libur apa? Weh, rame banget. Check the status of our gun battery! Already on it, sir! Queen 6, this is King 5, over! Mana We ini? need artillery support, Queen 6! We're facing Kite Armor and the Jerry's Tuh kan. about to overrun our position! Jalannya tuh pindah-pindah. Five bloody time! Davis, over here! Davis, get to the roof of one of these buildings and spot targets. Get to the with roof. big guns. Move! Kan itu tanda ini ya, ini tanda silangnya itu loh, membingungkan. Sergeant Davis, use your binoculars to direct the artillery Enemy fire. troops! Just beyond that Wis bridge! dia tutup To the beneran. southwest! Apa tuh maksudnya? Enemy tanks to the south! The artillery cruiser, wait to it! Use your binoculars, damn it! Woi, ngawur musuh itu. Enemy tanks to the Davis, south! get your binoculars out and relay the targets to Enemy McGregor. infantry! Just beyond that pile of rock! Take out those Jerry's! Oh, kita kemana sih? Turun ngambil apa? Enemy tanks to the south! Damn it! The artillery cruiser, wait to it! Use your binoculars, damn it! Gimana wong kita bemak gini tok nyenter gini tok. Enemy tanks to the south! Sergeant Davis, use your binoculars to direct the artillery fire. South of our position! Eh, To the south! Out! direct artillery. The artillery cruiser, wait to it! Use your binoculars, damn it! Gak mudeng aku anjir. Suruh apa sih? Binoculars out and relay the targets. Kira-kira relay target. Sekarang relaynya gimana? Enemy tanks to the south! The artillery Oh cruiser, alah. use your binoculars, damn it! Mana? Oh itu loh. Davis, use your binoculars and give McGregor some coordinates for the artillery. Troops! About those rocks over there! In the southeast! The artillery cruiser, wait to it! Use your binoculars, damn it! On the left! Enemy tanks to the south! Gimana sih? Sergeant Davis, use your binoculars to direct the artillery fire. Artillery itu apa sih? Davis! The artillery cruiser, wait to it! Use your binoculars, damn it! Oh F. Sorry. Enemy tanks to the south! Davis, get your binoculars out and relay the targets to McGregor. Just beyond that clear rocks! Fire mission TRP! 2, 8, over! German infantry! Amongst the rocks! Southwest to the south! We need a proper target, Davis! Oh nggak boleh ya itu ya? Enemy tanks to the south! Fire mission TRP! 5, 8, 0, over! Akhirnya boleh kayak gitu. Mana tadi tanknya? Weh, salah. Fire mission TRP! To the southeast! 3, 5, over! Mana lagi? Baru pulang. Jam berapa? Oh iya ya, sore ya.
Ya. Ah! Fire mission TRP! In! Kalau. Cuaket cok. Lah, tak bisa lagi. Kau. Mana tadi? Fire mission TRP! 1, 2, in! Over! Niki pisan, woi. Fire mission TRP! In! 7, 2, over! Nah, kau dulu. Remain 1. Someone take out that tank to the southwest! Itu apa itu? Fire mission TRP! 3, 2, 7, over! Someone take Cok! Ah! Loh, keliru, Cok. Malah itu bom. There's still a tank out Oh. there to the north! Padahal nggak pas loh itu tadi. Kemana ini? On our left flank! Defend artillery remain 3. There's still a tank out there to the north! Sorry Mas Mul ya, ini agak menegangkan ini. Kata-kata kemana? Kita kemana ini? Terus kejon kabeh konco iki kene. Germans! There's supply crane! Oh, itu ono nembakne mbak itu. Tank out there to the north! I've got one! Fire mission TRP! 7, 0, 4, tank out there to the north! Fire mission TRP! 1, 5, 1, over! Babak, bomi kabeh kon. Mana tadi? Wah, dia langsung pergi ya. Oh itu ada tank tuh. Fire mission TRP! F. 6, 2, 1, over! Itu loh, woi. Fire mission TRP! 7, 0, 4, over! Wah, anjir. Perangnya kayak gini loh. Ngeri banget, Cuk. Stay close to me! Gimana Mas polisi Jepangnya, nak? Oh, itu ada itu. Woi. Rommel, you've been beat by the boys of the Saladar, man! Itu tank kita tak? Oh iya itu. Ngeri. Kemeringet aku cici. Sumpah ini game-game lama itu tambah ngeri-ngeri ya. Saya kemarin nyoba pengen main Devil May Cry itu, nyoba kemarin internet saya down itu. Nggak bisa-bisa itu saya main. Mau saya live kan cuman kemarin itu down internetnya. Tapi kalau live ya malu. Kalah-kalah terus loh. Continue. Start. Split into groups of 6 per tank. Come on, boys. Let's go. Stay with the tank. Naik kak, naik. Kayak naik apa mas? Barbar is back. Davis, let's chase those scouts through this tunnel. We'll meet up with the tanks on the other side. Careful of those minefields. Oh kon, sampai apa ini kon? Tensin. Sabar. Ayo. Gimana sih teman-teman kita itu? Minefields up ahead. Loh.
Split into groups of 6 per tank. Split into 6 per tank. Oh, berarti kita ngikutin tank ini. Ya gak bisa barbar dong. Kesuwen, cuk. Davis, let's chase those crowds through this tunnel. We'll meet up at the tanks on the other side. Awas, awas. Saya paling males kalau suruh ngawal tank itu, susah loh. Weh, dikepui. Split into groups of 6 per tank. Come on, boys. Let's go. Stay with the tanks. Aduh. Kesuwen. Davis, let's chase those crowds through this tunnel. We'll meet up at the Gak bisa barbar. Split into groups of 6 Iya sih, per Mas, tank. Jepang, Come on, Mas. boys. Kamu Jepang pasti itulah. Gila kerja semua di sana. Orang iso ge barbar gitu. Wah, aku tahu ada. Let's chase those crowds through this tunnel. We'll meet up at the tanks on the other side. Iya ya. Kok nggak bisa meledak ini, Cok? Wir brauchen Speerfeuer. Let's go. Tar. Weh. Gojeknya enak ya. Ngosek. Hold for artillery barrage. Wait for the guns. Bola ya, sorry. Use the tank's cover as we advance on that trench line. Kalau suruh ngawal tank itu susahnya itu tiba-tiba dibom gitu loh, meledak. Kenapa nggak kita aja yang mengendalikan tank? Salah. Kesono. If you stop, you're a dead man. Mana sih? Mortars! Don't stop! Keep moving! Don't stop, keep moving. Move! Don't let them line you up! Kesono ya. Oh ini. Fields up ahead! Oh alah. Suruh itu nih ranjo apa gimana sih? Move! Don't let them line you up! Kita masuk sini aja tuh. Aman gak ya? Emang kesini kayaknya ya? Oh udah, enggak, udah balik. Sini.
Woi, Let's go. soliter. Woi, mesti dadangi. Males aku ngene iki. Oh, skill dewa, cuk. Gak rencana ke Anti-tank position. balik Gresik kapan? All right. Balik Indo kapan Mas? Mul? Kaget aku. Tiba-tiba ngopro ya, tak pikir aku ya. Abang sendiri, cok. Di sini. Sorry. Stop that field gun! Stuart, cover me, I'm reloading! Mana lah? Let's go! Saya takutnya ini tembak bisa meledak gitu. Hold up! There's another trench line on the next bridge! Get across this valley and into those trenches as quick as you can! Use the tanks as cover! Ke sono ya, depan ya. Kita di belakang ini aja, cuk. Ah! Let's go! Loh! Kenapa itu? Cover! Itu ada ininya ya, apa? Ada ranjaunya ini, cuk. Oh iya, merah-merah itu ranjau ya. Duh, enak loh. Wah, kontra tuh mas. Tapi pikir sampean tetep tokono terus mas. Waduh, berapa tahun? Tapi pikir sampean tokono terus mas. Let's go! Your step into meaningful and guys. Oke. Kita tiap ke situ mati loh.
bengongnya di sini nih. Loh. What's into red and white? Gak mudeng loh. Berapa lama itu mas? Penak kok kono mas? Sok milih aku itu kono mas. Let's go. Tuh. Kita ngikuti anak-anak aja cok. Bajigur, kita mati terus loh. Kita main aman aja. Weh, habis itu mas kalau sudah kelar kontraknya masa kerja di Indonesia? Dia Rahma menegangkan sekali. Oh, kesini toh ngomong. Wah, masuk aja kita kesini barbar ya. Kita barbar dulu ya. Ini apa sih? Muter gini loh. Weh, siapa muncul bom ngawur. Eliminate that anti-tank position. Hehehe. Go on. Silence that gun. Gak kelihatan yo. Follow me. Nailed him. Awas kan. Ya lari loh. Oke. Oh itu di sana ada ya. Take out that anti-tank position. Mampus dan ke Netcom. Mencolot tuh. Mencelat dir. We've got to clear out these barracks. Mana lagi? Kemana lagi? Kita suruh ini. Suruh menggunakan alat kompo-kompo ini. Susah loh ini. Masa sih? Enggak kok. Suruh make tank kek apa kek? Ini pada berlindung di sini semua. Ngapain? Tadi misinya apa ya? Nggak lihat. Aku kebanyakan main grafik ya. Muayak kan. Saya sekarang malah lagi pengen main game jadul-jadul itu mas. Ini kemana sih kita? Ini di FF nggak bisa loh.
Walah, nunggu ya aku mau ngebom itu toh. Ya, masuk. Tuan. Iwantem itu, cuk. Wah. Game ini tuh itu loh, harus headshot loh. Badan gitu masih nggak apa-apa dia. Ditembak. Nggak ada apa, rahasia apa gitu. On me! Okay, I'm with you. Those buildings are the rally point! Jerry's! Up on the top floor! Hey, you're doing me, Jimmy! Move! Weh, tangi ngawur nebak-nebake kanca-kanca dhewe. Apa iku? Apa iki logger? Wah, banyak bom kemelintang ya. Kita lihat dari atas. Wah, mak kelinting gitu, Cok. Teman. Wes, lapo kok namping-namping tuh kono itu. Hey, meine Waffe ist leer! Lade nach! Pick up ammo for Thompson. Akhirnya temen ini nggak bisa masuk. Apa ini fungsinya? Stevenson! Reed, on me! Kita suruh pakai ini jangan-jangan. Enggak kan? Udah tak cek semua ini tadi. Suruh ngapain? Sergeant Davis, check through these buildings for a wireless, then radio HQ and tell Monty's boys that we've secured the rally point. Oh, oke. Saya malah pengen main PS dua game PS 2 Jadul gaming. Judulnya Jadul gaming. Terus kalau balik ke Indonesia 2 tahun itu balik ke Indonesia, terus balik lagi ke Jepang lagi ya Pak, stay di Gresik. Jam ya udah. Satu itu lagi ya, chapter lagi. Saya mau mati. Nanti malam itu aja ya. Apa?
bikin emosi itu ya. Kayaknya banyak yang suka lihat saya terkejut. Saya kira Rahma nggak suka loh game-game perang gini, ternyata dia juga suka. Ini ikut aja lah. Ya males nembak-nembak kalau gini. Pelurunya itu terbuang percuma. Oke. Hehe. Sweat. Loh. Wih, ngeri ngono, Mas. Kok jam 4, Mas? Oke. Lagi banget loh, Mas. Area secure. Good work, Davis. I owe you one. Bom! Tolong! Potato masher, run! Sanitäter! Saya tuh bingung di sini tuh ngambil granatnya itu gimana? Harusnya kan bisa di pick up kan? Oh, sniper kita ada di sini. Perasaan sniper kita tadi nggak burik-burik amat kayak gini loh. Ada sniper ya? Oh itu. Smok. Era Jerry aja. Wih, jalan kaki, Mas. Ngoweri, sehat kan kamu? Saya kira naik bus kayak yang di Jepang anime gitu. Naik bis, ketemu cewek Jepang, jadian, sinetron.
Temen lo ya. Itu temen ternyata. Tari. Aku sibuk Jerry. Panggil Tom aja. Jam itu mah kagak ada mas, nggak boleh bawa sepeda mas. Kalau aku jalan nggak, maksudnya kalau sepeda ontel kayaknya di sana itu banyak yang naik sepeda ontel, tapi ya susah ya kalau balik ke Indo. Sepedanya harus dijual. Wih, ngeri. Dibombardir, sob. Perasaan ini game ya nggak jadul-jadul amat loh grafisnya. Wih, jauh banget, cok. Susah, snipernya nggak kayak sniper yang apa? Bagus. Nggak bagus snipernya. Ada tembak bagus. Nggak bisa loh naik. Udah lah. Mana kita? Mana ya tadi ya? Ini ya? Tuh. Kok lucu ini? Oh, sono. Ya, cari senjata dulu lah. Biarin mereka itu. Ada senjata yang baik, bagus lah. Ya sudah, ini aja lah, lumayan ini. 5 doang waktu itu. Kita kemana sih? Kan ke depan. Hehehe. Sakit. Oke, Re, maju. Nggak bisa. Oh, kirain ke sana, cuy. Kenapa itu? Oh. Oh, Maya yo. Loh, ada dasar tuh, bajingan. Loh, kena gimana? Nggak bisa ya ke atas gitu. Ini gimana ini?
Oh ini bisa gini loh lewat ini. Woi, sorry pak, German grenade! Move! Enemy down! Mitchell, cover me while I reload! reload aja jalur cover. There's one less Joey to worry about! Ono tembake gak ono wonge. Suwi dadi jago FPS aku sih. Regroup for the docks! Let's go! Let's go! Oh, dia itu sekali tembak itu nggak mati kalau nggak kepala itu. Kayak pakai baju anti peluru semua. Yang sepeda ada identitasnya. Pakai KTP gitu apa gimana? Ada nomor suratnya gitu apa? Panger dia. Enemy down! Single air or Berlin, whichever I get to first! Mana? Enemy down! Ke depan lagi. Oh nggak bisa ini, harus flanking ini. Got a left, stick with me! Come on! Oh, sorry. Man down! Saya kirain musuh. Connolly! This building's clear! Let's go! Iya. Bajunya itu sama. Well, that's a sport of luck. Not bad, McGregor. Nice fight. McGregor. Right, listen up. Oh, jadi We'll finish here. McGregor nama Well kita. done, boys. Nggak bisa orang sini. Berenang lah. Oh. Oke. Kayaknya live-nya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Soalnya nanti habis ini habis kita maghriban. Lihat bentar ya, maghriban makan. Terus kita mungkin jam 7 ya, habis sholat isya baru kita main ini ya, apa? Rage in Peace. Kita memacu adrenalin dan membuat saya emosi lagi, oke? Buat teman-teman yang sudah menonton live saya, terima kasih banyak. Teman-teman yang menonton replaynya, mungkin replay Call of Duty ini, soalnya ini live ya. Besok terima kasih juga, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, teman-teman. Akhir kata, happy gaming and see you soon. Bye-bye.